Ya bangani bami, ngisaphila. So, yini mhlawumbe benitshela ukuthi mhlawumbe yini kwenze njani? Cha, ngikhona ngisaphila. Le video engiyenzayo-ke le eyokuvala unyaka. So, ividiyo yami nani. Njengoba ngangimtshela ukuthi ngithanda i-army yamabhoza. Lalelani la ukuthi kushintsha kanjani. Kade kuyini ingoma ade idlala. Futhi lo boku-2025 njengamanje sekungene enye 2026 yila sibheke khona-ke manje yabo. So ngifuna ukuthi kwenzeke kanjena-ke noma nginibone yabo, noma uzazi ukuthi uyizambane njengami nje, mina ngiyazazi ngiyizambane, kodwa lokho akuchazi ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuthi mhlawumpe bese ngiyageza ngenze yonke leyo nto just ukuthi ngibukeke kahle. Ngizothi sizame bafethu, kuphuza amanzi nje kakhulu, umuntu abukeke agqoke abe clean abe nice, aphume ngaphandle ahambe check abafethu indlela zokwenza imali, ngifuna yabo nonke, ngifuna ukuthi nibe yile nto le engifuna ukuthi nibe yiyona, le nizoba yiyona, le ngazi ukuthi ngifuna ukuthi nibe yiyona bafethu. Layelani le ngoma le, 2026 wethu.